Mama ma MCA mamethiritwe makiregana na utongoria wa gavana Kawira Mwangaza ntuko ya umuthi ni maumiritie na kuria gavana Kawira Mwangaza akamate mutharaba wawe na atige gutinda akabete CS mithikari nturi magegoni ni nyuma ya gavana Kawira Mwangaza gukurukira mutandao wa Facebook korontari nturi na njuri yawe akiuga ni mo marabaraganitie na marabanganitie kubaragana kwa mubango wa Korea muthinya wa iguru kagitani okau na we Senator Tabitha Mutinda Oriene Omoa atongoria maria matitagira gavana Kawira Senate na oritie gavana uyu wicokera na gucuangwa tandiro na atongoria mama nginontu akinyua kaire gikarangoni gia Senate gukethirwa na binya muno gucoka ari gavana wa Meru Kaire Muthiru Murioki na riboti eno. MC bakoro tono esara kaki na ndore sikakina riba shumiritie na kuthu bakinyeria ati urutingo igwa gavana wa Meru putena matunda bakemuri na inamenyere kanywa kawe na mathithio jawe no ndu njojo tumenya ndo ayumira Deputy President ito Deputy President Rigathi no kuona thenera Meru thahi muntu uyo MCS ibonere mantu ya wara kabere na bagwa mantu ya yatetete boya boko ya nare aisasa we ibonere woni bwenu na to respect woni bura bonere ende thai choke ni gaire ito bone thenera Meru utengo igaiteka miake 5 mumeru ga kurira ya gavana uria tukuona na arua no uria Meru batwire baizi na gavana ndendo kwira kira kuthithia thai self destruction na political suicide ndarombo kamame wichokanirie urikane uria werirwe ni Senator Tobiko arakwira loose tongue kana rume rwaku romba kwithia county Meru na itukuona ni ugwitite itwetere kwa president na ara na kuru state launch rware rura waririe turo mutongerio Meru tureta rale maromba cha kanisa rwaririe turo mutongeria wa Meru guchita gavana amna bubu bakimera gutene kitumi kiawe kagukira tongeria maigone manire au na kurumenya CS Lentore gavana nkurombe ito please ukandragi Lentore mantone ya county ura na muntu na ewe national na aritira Kenya yonthe ngui na imbigetwe ugwe ugete ukamwikira ukamwaka ntaka monga President William Ruto igwe nkoronjiro amubute ngugine Kawira nkwire ito enja marinya ya maraja na ya makui womba kwenjokethwa na CS Lentore ukwenjira marinya abutwa ngwine yekue kathira mbere ko ukara okemenya byaro kuthithia na kethira we murombi o murungu takia watu wengine mema ore nyewe wenda kuona ya mega uteomba nura murumira iturone ura mwirite Lentore na associate bawe bate koro occupy your space nte kumenya ina Lentore akwenda space ye gavana ikania nayo na Lentore agitine kiawe kia CS na nane nkero President William Ruto na beya bako bless na bakutharimeria county na inya mukuru kingangi mukuru uritaira siasa nte kumenya ukubete utita ngugi na deputy governor urabo aringiro kura bwe bubaire utita ngugi na atongera bangi ba Meru para tukuona opportunity ya gwita kwa president batwe ni room yake tukuona tukaiguinya Anthony na aru county eto ete county gutegerwa na kuthekerwa gavana ndakuromba atiri wira wagikukia nugo gigakinya mitigetendera chokera kwi no ntutitite bwega na njira witite nio tenjirere yagirite. This is not the governor we expected kana je tiongo gira to expected kumene na ugwe na arua mwaka zo kuthira otwenjirite ithima thate ndene Meru no ntekie thima kinya kimoge gukundwa ruche na arua ubati kwithirwo gitakire antu begembe webera kithima kira to enjire Mweri Muthiru ikiombejerite gwikira pipe mbejete gwikira solar kenda antu beto banywa ruche ero nino enze uyibangite atia za governors bangi aba kuibanga gutangania na ero nino ira yezite ugo wibangite atia kana ikabati kaende tunaenda wapi iye kuone otuiketie no tunarua batu gote project to gwikumiana nayo turi akaliba Meru project iro kurugura inzero itia governors baraba kuroke ende amana bubu ndidas mbijewe urani mukarigitwa kama kedo mpwende na county Meru agutekene mbango yonde mbetera ni mwaki so akwenda kuuga mande ya program yo Korea njire gutethia no kurungama thirikari yamba kurungikwa yamba ukarabo bwega njire gutethia Meru tugatinda kuga mantu yarwaria kuno bakuga gavana bakari na deputy governor MP se atumba kwali na gavana MC atumba kwali na gavana president ndendekiria gavana atekumba deputy president ndendekiria atekumba na twinde itogwetekiria nturi antu atekumba njiro enkai kenda Meru ebua nere thigonko endongie mwaka yoyo in gavana Kawira Mwangaza kwana na uru ruga chenjia
ndene ya Meru na mantu jakaithwo na mutaratara naja naku Senator Akorotwa Tabitha Mutinda ethwa akirikania gavana wa Meru akeza kwithwa agicoka seneti kairi mantu jatemubwira babu hii kizimba hii yetu ya Senate sio mahali rahisi, ni mahali moto. Mumeona ile wakati mwingine tulikuwa na ule deputy, na sio mambo rahisi na sio mambo mtu yoyote angetaka kuwa katika kile kizimba cha Senate. Ni mahali pakali sana, either utaweza kuendelea na kazi yako ama asubuhi na mapema uende nyumbani. Kama kufikia jana tumeona wananchi ile mambo wanafanya, niseme ni jambo la kuhuzunisha sana. So inahitaji wasia sana, na niseme mama mwenzetu, jaribu weka wasia, jaribu yawaze sana. Mimi nilimuona gavana ile wakati mwingine akiwa na stress mingi sana, na ndio uliona wakati mambo yake ilienda mzuri, tulimpatia support kama wa mama. Vile unaweza fanyia mama mwenzako, ijalishi chama, ijalishi mahali unatoka, tulifanya hivyo kama viongozi wa mama. Kiripotera World TV, Beta Mudhuri Muriuki.